U ovom osvrtu neće biti nikakvih spoilera van onoga što smo već vidjeli u trailerima. Sretno mi bilo. Pozdrav i dobrodošli u osvrt bla bla bla, sve ovo što već znate. Došao sam vam pričati ovdje o filmu na koji sam čekao zadnjih 10 godina. Ovaj film je eskalacija prethodnih 18 filmova koji su bili u većoj ili manjoj mjeri vezani na ovaj. Dakle, ovaj film ukratko. Zamislite Avengere, pa na kvadrat ili još malo više. Više superheroja, više lokacija, više toga je na kocki. Sve je tako veće, ogromnije, važnije, ne znam, epskije. Evo, mogao sam odmah reći epskije i poštedio bi vas ovdje jedno par sekundi mog renta. Tako. Bilo je jako fora vidjeti ove likove kojih je sada, ne znam, 6000, ima ih ko Pokemona, brate mili. Svi su oni došli sada u jedan film iz svojih filmova koje su režirali različiti ljudi od onih koji režiraju ovaj film. Ovdje, ovaj film su režirala braća Russo i bilo je fora vidjeti njihovu interpretaciju, odnosno autorski pečat na sve te likove. Jako fora, kada obratite pažnju. Što se tiče međusobne interakcije među tim likovima, podijelili su ih u grupice, kako je to već Radnja pitala, i nekako su ih podijelili da si karakterno pašu, odnosno ne pašu, dakle imamo jako zanimljivu interakciju među njima. Filmu treba neko vrijeme da postavi Radnju, znači dosta to nekako izgleda podijeljeno sve skupa, ne baš toliko fluidno, ali to je tako dobro napravljeno, znači red akcije, red emocija, red humora, meni je proletilo. Općenito film traje 2,5 sata, proletilo mi ovako. Znam da je bilo prigovora na izgled Thanosa u traileru, da je malo plastelinast. Nemojte se ništa brinuti, Thanos izgleda fenomenalno, Brolin ga je super skinuo i on je u biti centralni lik ovog filma. Ni o jednom drugom superheroju mi ne saznajemo toliko novoga koliko o Thanosu. Imamo jako lijepo razrađen njegov backstory, njegovu motivaciju, njegove želje itd. Osim njega izdvojit ću tu Thora koji u ovom filmu radi stvarno wow stvari. Wow! Što se atmosfere tiče, ovo je možda i najmračniji Marvelov film do sada. To ni ne čudi obzirom na to koji su ulozi, šta je na kocki i koliko je u biti lukav, bezdušan i moćan glavni negativac. Ok, to je Marvelov film, ima humora, dijalozi, hvala Bogu, ubijaju i opet, ali nemojte očekivati Ant-Mana ili Thor Ragnarok. Akcije tiče, epic. Gledam film i pada mi na pamet Gospodar prstenova. To im je valjda bio uzor, dobro su si uzor našli. Način snimanja, način na koji je prikazana ta brutalnost, snaga, koreografije, borbe, baš me na to asociralo. Bitke nisu tako velike kao Gospodara prstenova, ali čini mi se da se vidi utjecaj, jako lijepo. Inače, cijeli film je sniman IMAX kamerama, pa ako možete, odite ga pogledati u IMAX kino, ne žalite novaca za ovaj film, mislim da će vrijediti. Ja sam ga morao gledati u običnom 3D-u. Obični 3D ne vrijedi tih novaca, pa ako se dvojite, radije odite pogledati običnu 2D predstavu. Ja sam morao ići gledati 3D jer je to jedino bilo moguće pogledati na premijerni dan. Evo šta ja trpim radi vas, pa ako to ne zaslužuje like, ja ne znam. Ovo je bio suptilan pokušaj žicanja lajka, pa ajde. Ocjena 8 i to je samo zato što je 8 najveća ocjena koju mogu dati jednom čisto superhero filmu. Zato što postoji Logan, zato što postoji Dark Knight koji su mi ipak malo bolji kao filmovi. Nažalost, radi ta dva filma cijeli taj žanr ima jako visoku ljestvicu za dostić. To je dobra stvar, vjerujte mi, to je dobra stvar. Infinity War, po negativcu, po atmosferi, po hrpi voljenih junaka koji su super inkorporirani, po napetosti, odnosno prožetosti emocijama o kojima nisam dovoljno pričao ovaj put, ovo majka samo jednom rađa i obavezno ga pogledajte u kinu. Ja ne znam kada ćemo mi vidjeti opet ovako nešto u kinodvoranama, nevezano za Marvel. Ja ga idem opet gledati u ponedjeljak i kasnije se spremam vjerojatno napraviti nekakav spoiler cast podcast sa spoilerima gdje ćemo malo bolje pričati i nadam se možda u drugom gledanju ga pogledati malo objektivnije, pa možda i nađem neke konkretne nedostatke. Za sada nisam ih baš našao. Šta da vam kažem? To je to. A ako vam se video svidio, lajkujte ga, šerujte ga s prijateljima. Ako nije, šerujte ga s neprijateljima. Budite nemilosrdni u komentarima. Ako vam se da, razmislite o donaciji na Patreonu da budete cool kao ovi ljudi ovdje. I to je to. Vidimo se do sljedećeg videa. Hvala lepa i laku noć!